Kardom Karbi Anglong News Channel kelang arado anaphanta nilihin pen adap kimi a Kardom nang pachir iglo Kardom. Pini Karbi Anglong News Channel abirta than ponji bang nilimen sami merjilin hansepi non berta angton pen arjuponik tha. Karbi Hamphang Asong atum kithurdun pak ajoini ningkan inkoi thongkep kaching botang Karbi Alongle buthot Kachelong thuchi aphan kengkam isi kachejor. Methang Karbi Alongle phelang Keche Kebe aridengpen pajok nang jipu lead songrong par katsa KSYC KSA lapen pregjam Karbi Hamphang Asong atum konara dimsi Karbi Alongle phelang angtan pen kewang Kebe Keche atum Kacherai pidat adim Jarding Kluipen Asi Angtong Kachipi Dundun Ason Thotsi Patumi Pai ni Pai Thong Kepraisi Arni Le Thota Phuluni Utter Bobil Angkang Reng Journey Lakhahini Along Karlitang Tuleshor Theron Chiri Troxy Medipota Dollar Alongle Keche Kebe atum aron repin pen cherai pidatpu aberta longsi pregjam Karbi Hamphang Asong chepeng ponsi methang Karbi Alongle chelong nang chipusi adim nang humri dunlo bang so adim mate Alongle along ketek ponlong ke chiri troxy Alongle along Keche Kebe aso atum cherai pitipsi hemrit chepang chopon amohorsi tek ponlong lo Son Thotsi penang an Alongle aron repen kedo Keche Kebe aswatum tangka pen Karbi akai kiluwokpu awar sai to NC Phuluni Revenue Circle Mondol SK atumaphan tangka lak isi hini pen alu PC penang an Alongle cherai pon bomsi nang bat bomlo Pinpur me kedam tang ningkan kep aprangke tarabasa hanbuka lapen bobil angkang alongke sai kachutiki alongle saide bonta non ningkan kep apithua bangke penang an bobil chotkali reng Jaroni block isi block hini anta nang klang tanglo lasi lapuson tangka lak isi hini pen Kachelar along lang chari dunde pulote non kewang jilangke tarabasa lapen hanbuka arongke Keche Kebe aso arong nangke manji angring thetang lapen delo Son si patumi bangso asaikam mate len demarcation along non ovemi Phuluni Revenue Circle Mondol rang mukrang be lapen SK longki rongpi atum chirap chetudun si longle ko ando mapu lakha pon longsi karlitang tuli sorteron alongle puthot kachelong thuji aphan kengkam isi chejor pon longlo pusi nilitum pherang ke thengno nang ningjedon Phuluni pen bidor sing terang report Karbi Anglong News Channel. Labangso Alongle phelang Karbi tum Alongle phelang Kebe Keche so tum nang chirai pi atiti lapen aron repen latum do thiti tipu phong lo labangso alam lapen labangso Alongle phelang aphan Kachesong lapen Kachirap Kachitudun lasi pini le thot sitame ladak utor borbila longlo reng journey dak number 2 long ladak Bangla LP school mate ME school lapen high school pulo alang lituna thana tengke lasi labangso school aphan along le aphan adonet ki pitikang bangke tulisor teron alang li ke karlitang lo alang li abangke arnamarni mantang lo ceta labangso long le pini ladak adima klong ni tumakarjap pen rada phan ke pachini rada phan ke peklang rada phan labangso along le phelang Karbi to Kachesong Karbi to Kachera pachitunang jipu pini tumakeng ladak karjap pen rada phan ke pachini ka patheglong adimula hello pini alang li phan ki otikang sangpi junali kropi la pendang li sumara tundalang lang li tumapurial dumlang alang hemisi dolang la pose alang li hupo la pendang li chor tum kiri pitikang ke thik pitikang along lelo ladak motor borbil under Phuluni Circle Revenue Circle labangso reng journey number 2 lang long le bangke kaduga bepen lang tum ciri troksi rakwana losa nedolo seta ciri hini aparmana bangke la dak sekolah pansalang tum ni ke mepen alang tum dan pitikang lo lapen alang tum donate lo lapen ahin ke dolang ke hem putum si cilong nang je porlo seta ladak ningkan kep lapen ningkan koi bak dolo alang letum la insam jin pen nitum along lelo tipo alang letum Kachesong la so along lelong nang jipu alang tum ka labangso Kachesong ba Kachehang
si tame alang le tumaphan la puson si mondor ke lewan tame alang le tumbangke pe punong le along le dak adima klong ke bang pelang tumhan plung nun pun titip la puson alam lili tumalong nang le si lili tum tame aron pen la bangso revenue circle dak poloni revenue circle la tumhan ta lo pidun lo la pen council phata pachini lo la pen nampa ta hala along le hem pu vega tumhan ta chipulo je aron ateng penang le tumta officially bangke ang chimu bomno pen pini bangke la bangso along le officially aron pen pini ke puloni revenue circle mondor sk tumbangsi pini bangke labang solong le jitu teron hem asora tumphan ari de ke hodai je pan pini bangke land demarcation pini bangke labang solong le punlo laposi laposona Kachesong along bangke ladak motor berbila long pinang an akar bitum along le phelang du sitame aputa bang chot kremat adim aklong bangke pe ke chia so tom si bengle akhe to masi sirai pi thip la pu aputa ta velo thang ta velo sitame lang tum jakpong horang pe lang tum ke sirai pi thip do pi thip titi la pu sono na hot labang solong le phelang Kachesong vijar along le tame ba khelang sirai pi thip la pen an pata Karbi tumari deng media puta chodlot ta bang khenang chirai pidet labang so Kachesong along pini le thot sita me ni le tum keng kam chiodon si me thang Karbi tum long le phelang long nang jipu pini la dak sita me isi ekeng kam isi an ke nang chior lo jitu ningkan ingkoi la pe ningkan thong kep kang bu chok along le sita me pini put thot tiron hem along le bangke Kachilong ya pan keng kam isi an bang ke litu nang chior long lo lake pini ni tum song atum ki claim ke da makang tang lap kali lake ini tum solang do Karbi arat la pen song do an Hamphang do an pen political party long Karbi leader do an sitame isi ning isi la pen officer atum sakul officer atum ta la pen council em do non cm ponon mp non mla non mithang Karbi akhe apan akachirap aja kong lu bangsi pini nili tum solang do ara pan jito labang so abirta pachini kang tung bangke lasi ladaga bangke non ke litum labang so Karbi anglong isges Karbi anglong takani tum ko verlo Karbi do ani tum ning isi sinang puthot lo non ilitum penangan lang lo dak la pgr la pen vijar angkang pi eviction ke claim nangi puke hang kong lo mentuni high power committee pan koi po mentuni high court pan koi po mentuni ke la claim bang atumang bong che koi po mentuni alo avi pu koi po hala posonok se parting res theklong lo ta hala so pgr vijar penan partame dak uttor borbila ben dak hawra ghat long jasemet hawar ke hat long bangke penang an Karbi tumalong le bang la non hetame alang tum napak lang lo tuning head jong tame longle bang duplicate la poson isi longle pata bangke fuluni circle ben isi ka issue hala bang do hala bangke tumke chengsi bangke ingsai po kopia potsi ki pima longle pata longle hem fudolor along le longle koson se pini keche phandang longle pata bang pidet ma komara mondol ma komara ere ma ayaro ma laben komara sk ma hala bangke tumke sodak pen bangke ingsai pinre me lapen Karbi anglong termas council Kachariya cm ke hai tum lapen jasemet pet alang litum da council Kachariya tum lapen la doana tum same alang la solong bang sodak pen alang tum pin ingsai ni lapen la bangke alang litum ingsai pemi nangi kalitem monon fit tum dala sobang bangke man bombola penon hala sobang ka chingsai sekthia joini mangsi pini bangke ongdung ke chetum bang ritum ke loi pak do yu bukan na chodlok la loi pak do punang chodlok bang aja kong komato ko pike nitum long loi chet do nitum ke revenue pi bom nitum long pata do pu apata along le hem pu dokok tamela sobang kaning dia aja kong komato pike sk ero lapen mondol atum la bangso komara mondol komara ero mahala so bangke non la longle phelang longle dake party alam tabe song lam tabe dhorom lam tabe elong le along bange la puson bidilang no ke klem hala dak mangke iri tonga chirung pone kapat herak mone ka bisar pone ahem tonga chekom pone hala bangke non Karbi tonga bongke la bangke tum bangke non kachidia ji apor hala so bang jasemet kali lapen jasemet pet bangke non ladak tame keche hemlo dak bengali hemlo ladak bangke edon Karbi hemalong le teron hemalong le ladak bangke alang litumang cerai bor idel ladak bang ciri krip hos ladak bang long le cerai bor idel lo tala dak cedan bom lo tanon anda ladak bangke chok cidet lo ladak keche tumda papun da long le mondol sk tumle bang dadak papun long le palang da long le ladak angton hemkom hemrai da long le ki pun ke lang hai bang da war sai pibe dak thurpak la poson se man deti bola sipini ladak ilno apor chiben sedak bang lo pena uttor bor bilang kang lo long ko ansi ron ripen ke doma rong ko ansi ke chok che ke doma halo so bang sil tuma hin pen bangke pini nang ko hurian bang lo la pini ladak mang la vijiarang kang pilong la si pini ladak le thotame la so long le bang si pini punte kang lo alang li tumana ing samjin men si pulo kache bhong achar bo kali nang tumalong le kali pu chichini lor panang tum phan dakmen thurnoi damnoi kali pulo tang suluk so dak tame dokok po bang se alang li tuman bangke klar dak men mang pachini pono hala bang lo jasemet pen bangke
ইয়াত উত্তৰ বৰলী অৰ্থাৎ হাওৰাঘাট এলেকাত ইয়াত বহুতখিনি কাৰ্বিসকলৰ মাটি আছে য'ত নেকি জোৰ জবৰদস্তি দখল কৰি ৰখা আছে বা অবৈধভাৱে বসবাস কৰি ৰখা আছে তেনে ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকৰ এটা 13 ঘৰৰ 13 পৰিয়ালৰ এটা মাটি হয় ইয়াত আপোনাৰ 15-16 বিঘা মাটি আছে সেইখিনি মাটি দখল কৰি ৰখা বুলি এটা খবৰ পাইছোঁ আৰু সেইটো পৰিষদৰ পৰা লেণ্ড এণ্ড ৰেভিনিউ ডিপাৰ্টমেণ্ট আৰু ফৰেইন চাৰ্কুলাৰ পৰা তেওঁলোকে আজি গোটেইখিনি সিদ্ধান্ত লৈ পেলাই গোটেই জোখা মেলা গোটেইখিনি আজি কৰিলে আৰু সেইখিনি ক্ষেত্ৰত যাতে আমি স্পষ্টকৈ আমি এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ সেইটো জাতিৰ ভিতৰত বা জাতিৰ মাজত সংঘাত হোৱা আমি সেইটোও নিবিচাৰোঁ আজি বেংগলীৰ মাজত বা বিহাৰীৰ মাজত বা কাৰ্বিৰ মাজত বা সেইখিনিত আমি এটা সংঘাত বা এটা বিশৃংখলতা হোৱা আমি সেইটোও নিবিচাৰোঁ কিন্তু যাতে যিমানখিনি উত্তৰ বলবিধ হাওৰাঘাট এলেকাত যিমানখিনি অবৈধভাৱে দখল কৰিছে কাৰ্বিসকলৰ মাটি জানি বুজি দখল কৰি ৰখা আছে কাৰ্বিসকলৰ মাটিৰ ওপৰত জোৰ জবৰদস্তি টকা খুৱাই মেলি পেলাই জোৰ জবৰদস্তি মানে পতাকখিনি বনাই দিয়া হৈছে যাতে সেইখিনি ক্ষেত্ৰত যাতে নিজেই বিবেচনা কৰি পেলাই সেই বেংগলী হওক বা বেৰুৱাল যিমানখিনি জাতি নহওক কিয় নিজেই সেইখিনি ক্ষেত্ৰত বিবেচনা কৰি পেলাই যাতে সেইখিনি মাটিখিনি এৰি দিয়ে আৰু আমি বৃহত্তৰ যিমানখিনি হাওৰাঘাট এলেকা আছে আমি প্ৰত্যেকটো ঘৰ প্ৰত্যেকটো এলেকা প্ৰত্যেকটো ঠাইত প্ৰত্যেকটো স্থানত আমি সেইটো চোৱা মেলা আমি কৰি আছোঁ আৰু আমি কেইদিনৰ পূৰ্বে আমি সেই গোটেইখিনি তথ্যটো আমি গোটেইখিনি আমি ওলাই মিলি পেলাই আমি সেইখিনি গোটেইখিনি আমি চোৱা চিতা আমি কৰি পেলাই আমি চৰকাৰে যাতে এটা সিদ্ধান্ত লয় আমি ইয়াৰ কাৰণে আমি এতিয়া আগবাঢ়ি গৈ আছোঁ যাতে সেইখিনি ক্ষেত্ৰত কাৰ্বিলৰ যিমানখিনি অনা অসমীয়া যিমানখিনি বেংগলী বিহাৰী বহিৰাগত লোক যিমানখিনি আছে যাতে সেইখিনি কথা তেওঁলোকে স্পষ্টকৈ নিজেই বুজি পায় আৰু নিজেই বিবেচনা আৰু বিশ্লেষণ কৰি পেলাই যাতে মাটিখিনি যিমানখিনি তেওঁলোকে দখল কৰিছে যিমানখিনি মাটিখিনি তেওঁলোকে লৈছে সেইখিনি বাটে যাতে কাৰ্বিসকলক উভতাই দিয়ে সেইটো লৈ পেলাই আমাৰ পৰা এটা সকীয়াই দিছোঁ বা আহ্বান দিছোঁ আৰু এটা অনুৰোধটো জনাইছোঁ আমাৰ ফালৰ পৰা চকলেট নাপাওঁ না WKC tumpen son thoma phuthak ar sigjit pen phirang ke amai ke phapo Women Karbi Student Association atum kijong pona teng pulote lokachar lia hin mate quality education aprang ponangchi pulote aprangsi thanbang kimisena phai pa ongnang chilang bang swateng WKS atum Alongtin Higher Secondary School along Humri Damsi Kisung Keboy Anparta Post Vacancy Phuthak Lamthi Chipachoi Damsi Survey Damahut Kelonga Tengpulote Karbi Anglong Lapen West Karbi Anglong Keparlo Long Krehini Higher Secondary School do Bang so a college mate Higher Secondary School along vacancy do Long Krehini a college ang bongpen vacancy post Trok Kebra Trok a post do Lasi bangso ang hoy apuna chakpen ingwaira papleng edchiaphan education EM lapen Karbi Anglo Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang team Karbi Anglo atumaphan kachuningri padopo an parta non malom kahuri sai longle pota phuthak sitame lamthi chipakla Longle alamki nangkang bob ilongke mondol esketum tangkapen palarda titia joksi keche asoatum pota long ara titilo Lasi kevangchi arni pen WKS atum longpli ARO office kevangchi chiklojon thom plipen e phongphong humri damji bangso ka humri damahut komatne amondol esketum jongsi keche asophan longle pota kipi record dokok pulote nilitum WKS pen legal action en pon poputa phirangke amaya longpen than pachinipo Son C 1951 Council Sing se aprang pen kedo keche aso atum an longle pota Pime Seta 1951 pen api kewang atum aphan anke longle puta pilongle lapen aron repen kipitang anta cancel etnang chiputa lamthi chipaklangpo News Text Report Karbi Anglong News Channel Pini ni dum women kesi boy pen na dum han or teng pen chum kha pen na dum ni report ang dum kira ki batane ero ki pajelo ni dum pini women kesi pen dum pini Kipachini panalam thingi son kama puthaklo si number is siya bangni ni dum kidam tang school la puthak principal bai ni mangan thong ni dum tuwai kono tini ni kan kono no kasi kinang sa bangki la higher secondary school along is man a post mane khali do kasi la bang so post puthak Clardak pe ni dum council education department EM cell CM cell kono ni ni la hello Jadi kembali sikit di kolam teh, tangke kado kami lapar yang long school Krehini high school higher secondary long post khali do, lesi labang sa post kita playing depan,
Itu Karbi ang long sa bika Charlie na chudi paprang konja hana higher secondary long ta kinang sab lu sini tu matha ko na si number C school number 1 up to number 12 la kung grade ni non tan paklari ko la number grade ni mata kung grade ni school la bangka kinang sab lu si number 1 na bangke higher secondary school long Rainbow Home Higher Secondary School subject teacher lalo economics, pol science, Assamese, education, history. Lada rai mo hong long kado kami course kok lada khali do sini to talong. Laben adun to Devi Higher Secondary School. Lada kami lason lo subject teacher pangatong lada kami nangji. Subject like economics, Assamese, mathematics la pangatong course lada kami do lo. Labangke Devi Higher Secondary long lo. Lapen number ke thom mabangke Difu Boys Higher Secondary School. Ladak sami English, Pol Science, Education, Mathematics. Ladak sami bangli apos ladak sami dolong untuk berita dolong tengpen. Lason thot si Tumbreng Higher Secondary School along sami English, Assamese, Pol Science, Education, Economics la bangko apos Tumbreng Higher Secondary School along sami akalido na sila. Lastly pachini kondo lasonang taxi Bogodan Higher Secondary School ladaki kado kami post stroke do English, Assamese, History, Pol Science, Economics, Mathematics la subject stroke ladak kami post stroke do lason taxi do tulang Balikotar Higher Secondary School ladak kado kami post stroke C ladak bangke History, Pol Science, Economics, Education, Sanskrit lagi Balikotar Higher Secondary School along Laben Hauraphat Higher Secondary School kada pange kado kawai post narkep do kada pange Assamese, English, Pol Science, History, Botany, Geology, Physics demonstrator la kado kawai kada post narkep do lo Hauraphat Higher Secondary School long Laben Dokmuka Higher Secondary School kada pange English, Economics, Business Studies lo la Mathematics kado kami ladak kami business study laben accountancy ladak kado kami post kok adang muka higher secondary school long dulu laben Bokulia Ghat Higher Secondary School ladak ka Sonsi kado kami post narkep ladak ka lo number 1 lagi English, Assamese, Pol Science, Education, Economics, History, Logic, Philosophy, Mathematics ladak ka post narkep kali do Lason si ako puthot Baithalang So Higher Secondary School ladak sa tami kado kawe post rock khalido number 1 lagi English, Assamese, Pol Science, Education, Economics, History lason si lahay bangke kinang subject teacher kansi kado kawe sa mi Kachun hindi lahay school along dum tami participate ni dum kanang than lo laben ki adun to number 11 lagi Rangsina Senior Secondary School English, Pol Science, Economics, Assamese, Logic, Philosophy, Library Assistant. Kadang panggil staff lapen ke teacher. Kadang kami panggil adpen. Kadang panggil staff library assistant. Kadang kami bang shop. Kadang kami post kali itu. Lapen Hamphang Higher Secondary School. Kadang panggil bang Tom. English, Geography, Assamese. Lasi lahum grade ini pena school. Post dari kado kawe post stroke kep stroke mate 66 post la bangke Karbi yang long la Charlie na to higher secondary school long bangke pinang sa teacher post lo la si Kechun ni bang la hello party sini yung principal ni bahini bang kamani de macam mai panong la lo alai subject teacher dong sila da school tilong penda pakling la mai teacher do elo program tu Karbi ang long stame higher secondary long ka kaduria melo Kachari itu martin kami di perang kontak itu sih ini kami di baik kalau lah sila create ini school bangke nang itu macam ini lo education EM sir lah bangke CM sir macam ini itu WKSA ini macam ini lah kalau lah post truck yang truck macam 66 post bangke nang itu appointment dia sonte sih nang macam ini lo lah number si bangke si lah bangke kalau tu bangke number ini bangke lah nang milong lah itu Alongle pota kipia pota la Alongle pota kipia bangke pan sih sampai Hamphang Asong tu sampai penang Song kalau ni tengah teknologi social media lo lesi ahok pen bangke diri tu bangke zong dam di mate itu tipu dam di bangke la
Mondor office la Mondor masih itu teman kudang itu Mondor tumpah akhir idam tangan sami alang itu ta mandi pen la pujing di jikan pen si potas kami bang kai kan pidiat mati kecil dia kan pidiat apa sonsi dupok ajo ini sino sami la pesan guru tu indu lasi Mondor tu mata itu kecuni dia bangga lah hello nali tu sami ahok nali tu ta office dulu posi nali tu department la nali tu ngakam tikem nang posi kami labang sokam tikem long bangke potas pi bang non bangke aprang son kali dedra nali tu so rong si long le potas pi ma bulutang te nali tu aprang se bang la rong star tu ben jingki jingwai pen si bang su ba Karbi khai pula so nali tu mang bong rong star tu ben ma te la gangbra tu ben jingki jingwai pen si ko ma phan si potas pi te meji ma pula bang sa put thak nali tu lam the si jingki ji than ko lo bulutang te Karbi khai ko sa ni non man hang jo de ko mane chini dun ko ma pasi pota kipima pen bang khai ma kalima kalang ma beda sikang dak polasi mandal tu mata tuni dilo nang sami non kidam tang ke dam tang lo sami non di prang ki bang dilang bang ke nang itu sami bang khai kan ke pata pipi dia nang po ko sini le tu men pen ke so dak pen nang tu kan pacini lo la pen no ni prang pen ma ke ni tu mesti tami WKSA tu sami office sini tu sami akor pen itu kan tar le do di mane ni tu ke mang ke ni kan si Puli pupi sani tum cikloyon thong benitik ba cikloyon thong benitik bukan ni tum sami amandel tin office long sami ni tum circle tin long sami tum dam niji tapi gubri dam niji athe cikloyon thomang bong pen bang khai pan bang wan se patta pima lang ni tum ta tar le dum ji bukan tum sik kon lo athe non bidam ka hangju hang khai ke tum jilang no da athe pi le pe la so ka chi hangju hang khai alam the ba tomat pe se cheng lo pro tang the lang dam lo pro tang the la ke mandel office pe se la bang ta lam ni ke ki cheng ni bang ni patta pi jan join ni la se la pi kota bang non ki prang ni bang dia bang ni kon pe de la son te ni senji la pe ni tum ta mi non ti kwai ti ki than ko lo ni tum ta mi so lo song ma ke WSA tum ta non ke ni tum ta la long le pu tha ke pu chi mi kwa si ni tum ta me nang chữ lang rai com du je phan nang kilang chari du je phan ni tu chiklon company tip kali dia chiklon company tip ni tu lage mondolo fish along ni tu na humri ni tip ni ni pa thik pan lalo ni siri tu ni ching bai kon ate ko ta ke ni tu phan sage nang chingi chi than du nan tu ta ni tu bhana koi lo la pek ni tu mang ko nan tu ma primary school hoi be na le tu damit kha le ben hadak la hai officially alu nan tu pali na mi no ta ben lu kun ta ni tu sambe nang cerap dun po ma din tu sami office ko si ko so ma cerap dun nang dila kay tu sami ako nang cerap dun ni ko si din tu man si chingwai ko long lo principal la tu be ba ni bang kam principal be ni tu ma pani si ko so si chingwai ko le bang ulo dan ni Pipen mangin la lo ki dang tang hala sumut kar yang long district kilong ut ki hala su ki ki be tum ta du bok ta thek ta hai ji la si hala 1951 pen aprang ma tum phan ko dan te si pen lang dam ko dan te hala man Inuli ma pujit nama kada. Sitami dano 1951 pe nakhi an kan ki iba ko tela ke tu don ndelo. Dia sudah koi ke do plan. Ta 1951 pe aprang ada tungi kiche tu mata pota piun pulo budin ale tumenta. Piun mane lalo hai ma kada mate ko tadi district ke hai thale tum dana chilap tu no la ben Karbi ngong ko so ki lang ta dolo ma tilasi. Hala tum man ko tante PDF ta inuli ma ko la beno la sibe na piano bang ke la bang ke pilong le lo hai Cancel nang po. Cancel nang po la bang la mondolo fit benta me la ke ni sa me dam po ta ni ko mane pilong le lo Ke pamonal ke kalang lo alang ni sa me non chini pa me lo ke ante mandal butang te la da ke bang an khai tu ke kom ji bon ha da ke glam na ke maximum ni Karbi dum se om ji ke la si Karbi tu ko tang te alang tu ta buji nang ko la pot si ni tu la don thom ben a phi ba ti don truck na ni tu la bumri dam ben tar dik dam ben si ko mane ki chi ki be phan mo ben lo 1951 ben la phi an phan pi de ko lo tang te ni tu ta be isong da akam sai be du po la mondolo tu ma pha Rubong long terang chikimo amir piria long theng pia klim ke e lapen ke pang thara sai ke deng pai pai chikloni phai thong ke parni borjan ahawar rong plim plam rubong long terang chikimo amir piria long arni sia phan theng pia klim ke e lapen ke pang thara sai ke deng po Hawar kang thur atirang pen pater pisi rong plim plam rubong long terang chikimo amir piria long theng pia klim ke e lapen ke pang thara sai deng pon lo
bang solong KSA rong plim plam branch committee lapen rong plim plam high school atum chirap chetosi sai pichun ponlo ada por pfizer kep apor pen loka charlie amumar lapen kachetong dun aluhi cyclem rapet abang phuatum pen mirbiri arlo alir alon kapedo jipura rong phokep sose thengpiaklim e ponlo bang so asayalong hawar kangthur atirang chief advisor baburam rongpi chief advisor HKA Kulendra Saharia headmaster rong plimplam high school Wilson rongphar assistant teacher Probhateron assistant teacher Riso rongphar KLT rong plimplam aro amaipu Hemari rongphar Punmili KCS unit Maipu HKA Amaipu Edwinson Hansi Chunbang Pritom Tiso atum pen Theng Piaklim AC Sai Angdeng Pichunpo News Text Report Karbi Alongle News Channel Pinya berta ke lapuan si kang ton pon iklo do me thak me